Biyag ti tao. Anay ko! Apay agtong pakamananis ko! Ala, sumber ka! Malamay, ngapapay ngay tala nga sumangpot ka. Garang ganyang, napnapanam. Asinaw ti kinasinarag mo. Awan! Anya kamatan. Medyo naladawak lang nagsaray di pwesto. Tempay bus ko dagiti pruta sa lakop. Agrason ka pala. Anay ko! Mapanagnikakalahan tinabayagan nga atapukin ka. Agsagana ka. Makaraman ka itindi mo pa'y naramramanan. Ay kat aganos ka da nakiasawa kay dadayo alaklakay ngabsi ka, riming. Nagkuna ngamin nga klonam dayjay nga iskoy nagararam kan ka. Kadagiti amin na nagaram kanyak. Niis ko tinakita ka na singpot. Nasingpot matididamo nanang. Gamidag baybayag. Imo yung matan. Ay, day ka ti mag-aanap ti soke rakaskan ka. Nanang. Nagado pagpilya mapakiasawaan ni day. Ngamday jay pa alakay. Anya nga ita. Nanang. Isungaganos ka Nagbakbakit ka balasang. Nasurok at renta mo ni dinakiasawa ka. Gapoy ti kapipilay. Nakapili kay ti kalbaryo mitag nanayon. Nanang. Sinaamon no kaya mo? Ha? Saan, nanang? Patsak ngagbalito matlaang ni isko. Ha? Agbalito ano ti mangadan ni ti barsa nga? Ay sus, aldawan. Maladaw akong amang lukat iji pwesto. Ay, nalangkong anak matan. Bapa naman nakasapsapa, Rimeng. Ay, iji pwesto sa dino pa'y kumangay. Inakagla ko. Mapankaglakaw, ngam kas na tisuot mo. Nagipit tabadaw, kas ka lagpapaaram. Ha? Agjakit akmat. Sukatam tabadaw. Adak lang arudin nga asawa. Kundi pasiksi ka pala dita. Agsukat ka. Naladaw ako namang lukat iti Agsukat ka kunak. Tay nalawlaw ti pagbadaw. Sige, mabit lang nga rod. Apay, iskaw. Anya tayo madamdamag kaw iti kaarubayaw. Anya manday taan, manaw. Naimon ka kanaw. Kasta, ti bagbaga na iti kaarubam. Man nakibiyang mo't nagita karuba. Imbis na nagiti bagbagida ti biyangan da. Saan? Tabiyangan da amin na makita da. Isungawan na sinso ti biyag da. Takas na teramid da. Ay, surong ka. Apay nga agimon ka. Kit nagsingpad di asawam. Nakaimimma a babae. Oh, haginiimma isutambaw. Iskaw. Ha, pasimple agarampang na niya babae. Manaw, agpaspasiksay. Masurudak. Ay na, iskaw. Nangasawa ka, iti adayaw ng ubeng ngamsi ka. Ubing lang aruday, napintas pa'y, siksi pa'y. Sa ita, agimon-imon ka, ay aganos ka Manaw. Apay, adan napanagnakam nga aramid ni Rimeng. Ay, awan pa'y, manaw. Mapanagnagak tumot lang. Marikrik-nak, manaw. Adamading ang aramidon sa asawa. Napigsa tinsting ko, manaw. Iskaw. Idi inasawam ni Rimeng. Nagkari ka nga ayatam ti asawam. Ngamanyatar aramidang. Sa anak nga agimon, manong, nawan ti panagayat ko. Wang, nga maglablabas ka mo dyan, ading kaw. Takabilang mo't akanayom ni Rimeng. Agyaman ka, ta saan na mapanunot ti mangpanaw kin ka. Wow, padasin na ti pumanaw, tapilayan. Una yan, ti kasta pa nagsasaom, iskaw. Sige nagtupay ahamin yan intin ko kinkwana. Laglagi pa na. Sana pimbintas ti biyag na, no saan agapukan niya, manong. Magkilablabada pala ko ba aging gaita. Nagbannog ang amay na nagpuunan na iti negosyo, manong. Ala, di mon iboy-boy dagita anar aramidam. Asawam da yayon. Sana rumbang agiboy-boy ka. Basta ti maipagak, di kaglablabas. Ada pagpatinggaan ti pasensya, ading kaw. Di mo lambaw, no anya ti pampanunutan di asawam nga ramiday.
Ala, paspasin siya amon ni nanang ading ko. No adda problema maipapan ko ni bayaw. Siyak ti pangibagaam. Sana ni nanang. Tamong mo takagurgura ni nanang tinakiasawaam. Manong Jano. Awisom to ni Manong Isko. Tayntay makimisa. Di kay magamin makimismisan ading ko. Di na kaya't Manong. Anya, man nakimisa mo ti diagar aram pay lang. Idi ngam idi nagasawa kamin. Awanan. Agungot may bagak amakimisa kami. Anya? Day tati parikot ko ita, Manong. Ultimo ti pan nakimisak, di nakpalubusan. Ibagbagan ama panakrakan no agpapaaram iji simbaan. Nagsakit ti panagsasauna. Ala, agkararag ka, ading ko. Awan imposible iti Diyos. Italag mo kun ni Apo Diyos ti pagdaldalanam ita. Dayjay na Rimeng. Di na mo nga daklang dito isan unay nga dayaw. Paliiwag ma ti asawa. At tuyin ti kape kun pancake mo, Rimeng. Agyaman akmande. Ha? Lalaki ginang tin iti kapay kun pancake na. Kunak tupay kay at napaggargarampangan na nito'y palingkay. Rimeng! Ni, Isko, umay katagkapita lakay. Sige, Rimeng. Mapana ko niti pistaw. O sige mande, agyaman na ka. Pagsarakan. Ha? Isara mo tipistaw. Tagawin tan, Rimeng. Darasag! Anya kay? Kung napanagnig akong tinabayagan nga atap ko. Anya ka kadi. Apay apati taglakla ko iti kapik at pagimunam. Lako na jaintan na kanyak. Imposible. Ay, di ka nagrasaon. Naglawat ibakra nga pagkalyan iti rasaon. Isko. Mangkita ako niti agbantay iti talyan. Taduata nga aglakaw iti pisto. Aniya? Duatan nga aglakaw, Rimeng. Tapno mapantayan ka. Diyos ko. Adtuyak manan adumawat iti kaasim. Lumabalin. Diyak kaya't amarakrak ti pamilyak. Diyak kaya't amadadaal tinagkinaryan mi iti asawa kiti imatang mo. Niis ko tintan mo akabinadang ko iti piyag apo. Kat lumabalin. Iso kuman iti ang nanayon. Iso kuman naging kat maudi nga angas ko, Diyos ko. Pangasim, tadi mo ipalubos sa marakrak ti estado mi nga gasawa. Ay atag ti asawak, Diyos ko. Iso ngay ka na kumapay ti nananayapig sa kantibkar ti pakinakam. Tapno maibturak ti kinaulpit na kanya. Kanlawlawagam kuman ti panunot na apo. Isurom ti rumbang kankwana. Tapno mamiris na dagiti bindot na. Ay na, orag kararag iti makatawan na jakabsat mo no di na mo't aksyonan. Awan serbi na. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagayo, nanang. Katagpay sumay, kararag. Di na mo't aksyonan. Awan na. Ibantay na mo't lattatibagi na ijay na imon nga asawa na. Nanang, maawatak ni Rimeng. Nagkasardak ni Manong Isko. Di na kaya ta basta madadal ti estado da nga agasawa. Kin maysa, nabilag ti kararag, nanang. Dayta ti kabilgan nga armas tayo, nga anak ti Diyos. Wala, nga maaksyonan na. Panawan nan anis ko, tapno masungbatanan ti kararag na. Nanang. Kastalaan ti solusyon na ita. Panawan na ang taprawan ti pagparparikutan na. Sukir tumot ngamin. Kunak ngamin ni ide, ani Jefferson ti pagkasawaan na, gam di namot kayat. Agpili-pilin tumot ngamin. Di nakarakaron no iso tinakiasawaan na, nanang. Kit no nabalo din daya tao, gapo iti kinatiprong na. Wana ngam saan siguro na imon. Ay sos, apay di mo akaputbutang asawa tinalabusan na imon. Ala, saan abalin? Bareng makaamiris tumot lang ni bayaw.
manong iskaw. Inyag konti order ni Remeng akapiyaw. Kundo asuman. Ay saan? Babawi na. Makauma dahil talakom asuman. Wala kat suman mo't la tinulupto ba? Ha? Isuman kami order ni Remeng. Manong iskaw. Paborito na kami ti suman. Ay saan? Nagpa-deliver ako sa balay. Imbabawi na dahil ta. In-order nan kami dahito, Manong. Apay ay nga ipilit mo. Apay kursunadam di asawa. Kursunadam. Ha? Ala, anya ka din dahito nga ibagbagayaw, mangiskaw. Adan asawa. Apay ko mga ramidag tikas na. Naglibak ka pa'y laang, lukaw. Hingkayayay, manipod ita. Di ka nag-deliver iti kape dito'y pwistaw. Adan sa balay, apagorderan may, iti kanan may. Darasama, aldaway. Anya pa'y lati kuko maya. Aglabaak pa'y. Umuna ka ni di pwesto lakay. Labaak pa'y dagiti murang ta. Apay ngagpaudi ka. Adda urayam dito'y balay. Unay kamatan. Nagalas na talaga ti pampanunutam. Nagalas ti pagkitkitaam ka Ay, niya. agtal na ka man. Apay ti kunam, jak na si putan, ti panagkindi tayo, di kalman, kanibal daw, akaro pa tayo. Nawatak, nagiti matayaw. Anya? Lakay abaraw ni Baldaw. Lima na kursunada na kadayay. Takanayon nakakitain. Kitsi kamay. Kay kayat mo bay, tanagsamit ti isang mo nung makisarsarita ka kinkwana. Pagkasla ka makikikingan niya. Ala, urahin nak nga rudan. Agidan ta na mapanidya pwesto. Labak lang dagiti kawusta. Ay, di mo maniyaw awan ti saritaan, Rimeng. Ipakamtag paisaw. Adda ka nilimod a relasyon nyo, iti dahi ti Baldaw. Agpudlo ka! Awan! Itan niya aga po. Nagrugita talaga ti panunot mo. Ay, di ka rumwar dito balay. Ha? Anyat kat mo asawan? Saklangan ti rumwar. Manipod ita, di kan bakarwar dito balay. Ta ipadlak ka, iti unag. Bantayam ti lutlutwag, tarumwara, Rimeng. Isko, maasi ka kumamat kanyak. Parwaran naktitibalay, di nakipupuk. Saan ang mabalay? Kundi mo may gaman ti silpon mo. Masapol nga agnagam ka. Bantayam ti lutlutwag, tada papanak, mangan kantaon, kampantiyak amang panawkin ka, ta nakapadlak amin arinaw. Di ka makarwar iti tawa, tanangato ti tawa ta. Nutumpuak ka, ay matay ka. Apay nga minakasta kaya. Awan mo't madi nga raramida kisko. Ay, awan pa nagtalagkukan ka. Sige, mapanakaw. Naiturog ko gayam tinakaro pa nagsangsangit ko it. Ha? Anya day jay? Asok. Ala, maruram ti kusina. Nalipatang madagaya minsaang ni Isko itay. Ay, Diyos ko, mahuraman ti balay. Kakaro ba? Tulungan dak! Mahuraman ti balay, mi! Tulong! Kahit, ayan ni Rimeng. Naispalan ti kabsat ko, nana. Ay na. Anyat na pasama. Ay na. Basol dyan kabsat mo na ito'y. Tempupok na tanak ko. Anya. Naimbaga, ta nakapagkidawadago si titulong kat na ispal ti anak ko. Apay ngay naramin ni Isko na ita. Ay, diyak ka mo! Damagam to kung kuwana. Sana da kami ti pagdamagam. Rimeng, pakawanan dandanikan na isang bangga po kanyak. Ay ayatin ka nga minunay, Rimeng. Mawatan na kuma, nuapay nga arabidik ti kastoy. Sana pa nagayat ti kastangar aramidam, Isko. Sana nga ayatan. Tanupod no nga ayatan nak. Di nagparigatan na kastoy. Anya tayo dyan? Sirina ti Pulays? Lading itak, Isko. Ngam nagdarumak. Uston. Jakon kabaalan ti panang parparigat mo kanyak. Dimtang siguro ti punto nagpatinggan ti pasensyak, Isko. Maparigat una yan ti bagay kan emosyon ko. Iso alading itak. Masapul nga ramidag ti kastoy. Barang isun ti pakalawlawagan ti panunot mo.
Rebek, pag-asim, di na ko mabati pabalog. Pagkawanan na ko ba? Saan na may parit ti agimon, ngam no nalabas, dakas. Bueno, papagayam, di tan tinagpatingkaan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamay anda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kayo mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang madakas na numapantayo. Basta di kayo mapan. Di ka di makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan. Amamuyo mo tan di manugang iyo. Ay, unay lakit din na di asawam. Anya ko matipagbayinan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay yun na ya. Kas jay mat ngamin di asawa. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tain lako na mat amin na nasanikwa na tawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitan iti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagang mga min ngagtrabaho tanay, ag-iskwilan tun dagiti duwang anak yaw, awan pa'y laturnong yaw. Ungtanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anairuam iti trabaho ni Benji. Papanagigibang ko, bakit? Pinakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pa ti babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbis sa pagbayad na, ornungan talangan ta pagkolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga impantay di private, tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan ta pa'y mat nga pagadalan iti privado ti anak ta. Oray pa'y. Ornungan takit iti kwarta ta. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaen ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak,
Sumra ka kababaunan, tabantayam dagiti duwa nga anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmet nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti adu nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami tadababaunan na. Ita, si Kaaki din ti mapanagkatkatulong dita. Di dayta ah. Saan ita? Ore pay! Basta di kag katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpada nga awan na ilupas na. Ay basta di kag trabaho. Bantayam kiti dagita nagta. Babasit na pailaang ngam panawam ida. Agtalinaid ka niti balay. Birthday. Imayak tao may Kuya Wes ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre na ito. Bantid na pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ha? Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamot kwarta mi. Ha? Ay, kastaya. Sige nga ro, Benki. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benji. Pinalingkik ita dayta. Pagkudwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay kat pinalingki mi ah. Ni, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, ay, amo konti ugali dayta manugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, unayan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dang itisan ni Kwan ay patawid kan Kwan ah. Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ije probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Inta mga rin iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ti asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda. Saan? Ay kit, wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok ngamin na saan ka anaimot. Ta, managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwan to, tata. Madanon to dayta. Akan ito. Di ka lang mabuhay iti kastang aramidum, Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre, tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Wan angam, panang loko ti kastang aramidum. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no maamuan nga adugayam ti lugan mo? Ay na, saan dan to amaamuan? Ta saan da nga mo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan?
Kat nahustuanan ti aramid mo. Adang to pa amo Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagita anak ta timapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay. Inak umutang i-store. Saan ka store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno mo tamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga roden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Oray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat aganos tay sukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no balubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumang agut-utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tanti buridak, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan? Di ka lang mabayanyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanya ngay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Agad padasam lat ng awisan Barang maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti may sermon ni Jesimbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Barang da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy. Ayos lang tama ti biyag. Na-progreso lang ta. Imbag man, hangam siyak. Kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apay nga ay no siya, jak itulok, ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapat pa na kita. Jak makapan ijay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan nga minigam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda, pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma ngam nairanamat nga rod nga adda papanak, pare. Ay, itong maminsanan sige nga rod, pare Benji. Papanambanin na ya. Apay nga inal daw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublintaw, tinapo ka wakinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiran dagitan nakta. No kasta inlimod mo ti panakilablabada, anak ka. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardengan nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwilan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi, no aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da nga amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Padsya ka makapanunod tumutla ang jasawam. Agap-gap medya doktor, Ryan.
Aguyag kamatan. Bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagime. Ha? Kasano kat awan sustansya ti kankanan me. Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan no kas diya nga rumwar ka. Ako ha? Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pang pangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatagkan ka. Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan na. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan ngay? Banog ko siguro dahito yan, lakay. Papanam ngamin aya? Apa yung marabiyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kaming kadagiti anak ta. Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Pakawanin ako nga. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin tipay ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumput tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hi! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat, iti kanayon na panang tartarabayo, kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you, thank you, thank you. Katsakbay ti barumanan nga episode, kablawan ti pa ni Ma'am Angel Laura, ni Miranda Galangi, di Taglipay Quirino, ni Dali Labrador, kan ni Milatan, kan Jolly Hidalgo. Intay nga ro dandanggan ti episode 259. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Apay anak kami suot ka si Mangput. Ada ka di saan nyo ang nagginawatan iti nobyom. Awan, nana. Apay nga ruda ka sa ti Jarma si Mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din, nga amangan no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pagkunamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masusurunak. Sinaaksan ni Gerson.
Ngamti ka na yun mat amasaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ro da mapukaw, tinobyong itibiyag mo. Inaramid mo day din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan kwa na. Ay, ayatak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ro da sinaam, no kunam nga ayayatem. Wan ata ka na yun nakmatapas pasakitan. Ay, nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparikat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasana nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Jak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadag iti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaot man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababang? Customer na kita. Customer, at dapay take care na? Unay ka na ya. Awan matdakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga rod dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti mariknam. Unay ka lakit din aya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Daytyayan ni Gerson. Adamanin ka sa una iti cellphone. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Kiawanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbreaktan! Anya ka di man ti pagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga rod dagi, jay. Among mati klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gindi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Taiso dati kadwam. Ha? Basta agbreaktan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asing mangpot? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matkit din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patyak asaan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nag-chat manin dayto ang lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat day a Gerson. Kita akman karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan day a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya?
Nay, apay awan kayo nayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko. Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya, ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya, Namin ano nga ibagak asardangan nan ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pagarop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad naman na napintas ka, Julia? Nakarkarong pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Adnan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Mabalinta ka diti rumar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba yung alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya aramidan na. Ay, awanan ba yung talaga dahil yung alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumar. Intag pa siya. Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar na. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Sana, nana. Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki. Siyaklatan akanayon ti parpariknaan na. Kitaak man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Diyos kaya lalaki. Nakita na siguro ti puso. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dito. Amang mo na patagnawag, dayta. Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti ima, Prince. Talaga ka ding awan pa inobyo. Kuha? Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ko mga ron nga garamkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kuha? Saan kumapela ada ita di pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. Sige. Toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimang pat ijay balay ni Julia? O niya, ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, apay ngay, kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sabali alalaki akadwa na. Oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Hindi mo nga ipang-ipanam kanya. Matulog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito Anya tinaramid mo kanya. Di ka man naging didihan mo, Julia, sweetheart.
Abay, kalipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay ginundawayam ti panakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ka. Agawitan, di kan kayo tamakita. Mananggundaway. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige, tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na si Mangbat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ang napasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson Tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso lang itinobyo. Anya Araminda. Julia, balasang ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwag. Nasakit unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, manong. Wen nga rada. In black nak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak ko na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan ko na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na amumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makamulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti da ito nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung ngagpapaay kada kayo kas babaon ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki din, nobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na, kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasano nga itinobyom. Kasanitam nga ron Sana, nana. Mabainak asumangukan ko, na. Agyaman tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panangikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam amoy tinobyom. Ngam makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kunak no ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sabali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon.
Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akas ti tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapata. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manungaal daw ang nagpukaw ka dito ba? Ang moment akabulana kun iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babay, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawak? No amuklaan na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam, ang mga nuan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagit ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita. Nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti arabidam ita kat ipamaisamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga tamay subli, tinapalabas. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.